Thank you. Kwa ivugudhuda Mathayo kilungu chambe mswawa 18. Mathayo kilungu chambe enda simune yaku vingwa Biblia su yaku buwa Biblia yaku mebuweni kanda tusomende toisu etu adhime umuonde umefungua. Kwa hivyo kwa heshima naomba usimame tusome kwa pamoja. Mathayo kilungu chambe kuma verse 18 kina verse 25. Tungami isitwani za Yesu Kristo. Vingwa tusome kwa mamba na nina kuzuma wala mbebe koma ikia chao koma wala full stop ikia chao full stop. Na onevandu na Biblia unga makondo wa inda yeyoka tumutaye Yehova ningo na vyandu makwete sana no sawa lakini unga matumutaye Yehova tusome ndeto na no miswayana ni miswanana timingi. Are you ready? By the full stop tia full stop whether yako matia koma na yitu sometwe mwamba verse 18 na kusiawa kwa Yesu Kristo kwa ile o ela meli inyao wake we baitwe ni Yosefu matambite kutwana oneka ena ibu ya beba mudheu 19 na Yosefu muume wake ni kwithwa ai mundu mulungalu na ndaenda kumusono chambe wandu enda kumuweka kimbithe verse 20 indi akiswania Maundu asu sisia mulaika wa mwili amumilila ndotoni achasia Yosefu we mwana wa Davidi ndukakie kutwaa meli muka waku nundu kuitaba kwake ni kwa veva mudheu verse 21 nake akasia kavisi na kukaketa sitwa yako Yesu nundu niwe ukatangia andu make kuma na inisio na uwonde utwikite nikana uya niwe ula waneniwe ni mwiyai na kanyawa mwathani achasia 23 sisia mwetu akethwa eibu na akasia kavisi na kositwa yako makaketa Emmanueli na walilo wayo ni Ngai vamwe na itu 24 na Yosefu okela kuma tooni na eka otondu wea ewe ni mulaika wa mwiyai na atwa muka wake ona ndamo mana mubaka asia kavisi na ke aketa sitwa yako Yesu. God bless you. Tunaweza keti. Andomanga hii mwaseo ingi nina utano munene kwithwa ndona kwete ubo wa Yehova kwito ni ubo welo ngathima na welo kwathima otondo mwisi kusiawa kwa Yesu Kristo na ni mwasome wanisiana kwa undu wai mwana muno na twanandu twasoma kwi maundu me kwiyumilia uboni undu wambe niko kwiyumilia ati maundu maika isa ukitikia Yosefu nondo mundi we must speak of Joseph maundu maika isa kumukitikia Yehova no Wesi ona miaka likwasa muno karne ziko kule nyuma Ngai no Wesi mundu wita wa Yosefu nongi muka wake wibaite wita wa meli makasia kana na Yehova andika wathani usu Bibiliani. Praise the Lord. Undusu wibata nikanda ila Yosefu wathoke wenula mulaika wese kwithia undu kuona ba methoni ni mamwe mundu ai mamwelea nundu ni webaite mwetu mundu muka ni mwito na nono sani wa uito wa uko wiba nundu ndana manana nake ni batoneka mundu muka ni kilalai lakini we hali ni yake ona onethwa no bititie emweka na kimbithe lakini Yehova oka amwete ula wathani we kuya kwasa nikenda Yosefu ewa amane emubango ni wangai takwasi ati kana Yehova ona you no Wesi. Praise the Lord. Na hindi malaika amwea kana ukakakasiawa na ukaketa sitwa yako Emmanueli na koka asiawa na aketa sitwa idhiu Yesu Kristo na maundu maingi moka later kondo wakusiawa kwa kanaka itakwazekana Yehova nukamanya maundu ala ombeme na kuyambe tutamesi. So in brief, three things appear before us.
kana nisi utukia undu wambe kana yoba ni wesi yoba ni wisi na yoba nukamanya na mundu watu mesi ni melo tukiakisia thelatu ikuundi nundu wa woki andu mangai nitukwenda ukiakisio wa yoba muno. Tell your neighbor, may God comfort you. Mvutabia neighbor yaku ngai na kukiakisia. Asifiwe Yesu Kristo.